Dobar dan ekipa, danas je novi video. Evo danas ću vam pričati malo o tome šta se sve događa u mom životu i kako napreduje se. Dakle, kao što znate, ja sam počeo pisati autobiografiju, sad sam na prvu stranicu sam doručio, sad završavam drugu stranicu. Počeo sam pisati džinglove. Pjevam u crkvenom zboru, 25.3. će biti u našoj župi slavlje, fešta i to bu vam sigurno snimio, ako ću moć, ako će se moć. Dobro je u Studencu, sad imam više se žene vole družiti sa mnom nego muški, više žena voli sa mnom flertati to. Peta stvar, evo, počeo sam i sa imitacijama, evo, da se zna, još i za Hajduk. Nadam se da će ove godine završiti drugi ili prvi, meni bi najrađe biti da završi prvi ili drugi, ali o tom potom da ne sad nešto drugo ne kažu. Dakle, uglavnom, šta sam htio reći, da. Uglavnom, došli smo sada do 213 pretplatnika, nadam se da ću ove godine da ćemo stići do 1000, ali ćemo se još to malo potruditi. Plan mi je snimiti podcast sa Renatom Sabljak ili sa nekim poznatim još glumcem, ali to ćemo još vidjeti. Tako da ćete to uskoro saznat. Možda bude neki Q&A da odgovaram na pitanja. I to će biti. Uglavnom, jučer je Hajduk igrao sa Goricom. Pobijedili su 2-1. Tako da čestitam Hajduku na pobjedi. Što se tiče druge, nadam se da će Rudeš dogurat do HNL, i da ćemo ih gledat u posebnom izdanju. Uglavnom, kad budem išao u Ameriku, onda ću vam tamo snimiti vlog neki poseban, ako hoćete ili ako nećete, na vama je da odlučite. Počeo sam snimati live na Instagramu, ali od tog nema ništa. Svaki put kad upalim live, niko ne dođe u moj live. Zato što se ljudima ne da su ljenčine, a neke nisu. Uglavnom. Tako da to planiram u skorije vrijeme. Nešto sam planirao i otići u Ameriku raditi. Pisat džinglove, da mi to bude kao neki poslić hobi. Da se bavim profesionalno glazbom, da budem stand-up komičar i glumac, tako da, uglavnom, eto, to je to. Što se tiče tema današnjeg videa je, evo, srijeda će biti pepelnica. To vam je ono kad svećenik vam po kosi stavi pepeo. Znači, ta pepelnica počinje u 6, traje do 8. U petak je križni put, ali ja na križni put ne idem, jer moram raditi. Šteta. Nedelja opet misa u 8:30, znači ja se moram probuditi u 7, da dođem na probu oko 8 i onda u 9 misa i traje sve do 10. Nakon mise uglavnom idem sa svojim prijateljima na kavu izbora i tamo pričamo o nekim raznim nezgodama i zgodama. Uglavnom, to je jako dobro i to me jako veseli i odlično mi je, a kao drugo sve je top.
neću se prestati baviti YouTubeom, sad nastavit ću s YouTubeom. Kad dođe vrijeme, ako ću se prestati baviti YouTubeom, ja ću dokazat. Ali neću se prestati baviti YouTubeom, jer ja volim da snimam, volim da se družim s vama i na Instagramu i izvana i unutra, sve živo, i ja vas jako volim i cijenim, vi ste moji fanovi, jako vas volim i jako volim što podržavate moj kanal i što podržavate sve što snimam i ja vas jako volim. Uglavnom, to bi bilo to i za kraj ću samo naglasiti: Hajduk živi vječno. Poz. Čekat ćemo da završi. Još jednom Hajduku želim sreće u nastavku karijere, da budu prvi i da samo tako nastavi, jer Torcida je uz vas i ja sam uz vas. Poz.